تماشاوان رزدار، تماشاوان دلال، دماوه، شواوه، دناوا خیر و خوشی رابه. برنامه کردینوز به بشا سیمین به مجاره کی نو به زمان کردی، به زمان زکماکی، به دیروکا کردی، به ادبیاتا کردی، به کبنه شوپیا کردی، به دلی خواه، به رحی خواه، پیشپری خواه. جبووی یکی ام گلک کیف خوش و بختوار. ده دیروکا ادبیاتا کردی گلک فرایه. ده ناوا دیروکا ادبیاتا کردی دا گلک نویسکار او هلبستوان نافدر هنه. جوان نویسکار او هلبستوان نافدر جی یک جی ملی جزیریه. ملی جزیری de edebiyata Kürdi da o de edebiyata dünyayı da bi navê xwe bi berhema xwe û bi helbestê xwe bi nav û dengê bi navder. Îro mijara me sohbeta me li ser Melê Cizîrê. Mêvanê me Profesör Doktor Nesim Sönmez درباره ملی جزیره دا ویجمره آگاهی خواه فکر و رامار خواه پیشکش که ماموسته تو بخیر آتی سر چاوا سر سره آتی چگه کنه نوا خیره دا مالا سر چاوه و سر گلام به ماموسته ملی جزیره و herkes ملی جزیره ناست کرد و ملی جزیره به باجار خواهی ناست کرنی باجارا ملی جزیرجی de دیروکا کردا دا و de دیروکا دنیای دا جی باجارا کی گلکی قدیمه دما کو مرف de beje باجارا جزیر مرف de beje پیشی حضرت نوح تی حشی مرفا ملی جزیر تی حشی مرفا مموزین تی حشی مرفا او تایبتیا ویکا چیه ماموسته وقتی de dema ملی جزیره ev bajar ciye ki medrese biye navenda medrese biye navenda almi biye navenda perverdi biye mamoste tutkari jmera divi mejaret pişkeki tege bikik spas malava ki kenan avaktır mamoste unda hazin emberi yuvataya navi cizire desti bikin gelo واتیا ناوی جزیری چیه جزیر تی چه معنیه برای جودا دست بکن جزیر وقت پیوک به اصل خود پیوک عربیه با عربی تی معنا او عرضی کو او آخا کو هر چار آلیوی با آوی هاتیه دور پیش کرن یورا دبیجنه جزیر آنجی دبیجنه گراف Peki, undikarın tişteki ev yaparsın, emdizanın ku cizire bahtınayım. Aveki. Cem'i Dicle'ye yeder bastı be. Çava jera gotinen cizren, gotinen cizir. Peki, mustahterece gojera gotine grav. Nava bola da, nava Beli. bahra da. Yani cizir em kurgu rejine grav. İcar gava eğer un biçine cizirin de birca belektan silüeta cizire a kevineyem. Tu demalin nezade dike geçenan her çar aliye cizire be ava Dicle'ye hatiye dorpe çıkın. Yani em beni şetin mezim dıvıra derbastı bediçen. Le dıvırda şete kaya a dorpe iştike vake çemberek televiyeli xadigine şete esası u derike diçen. Jibon icara votene cizir. İcar cizir tabi jibbere da wari kurban biyen wari mirektiya kurban bi vake unji baştı zanın mirektiya cizira botan mirektiya bedirxaniyan navendavi cizir biye buvi navi hatiye naskirin her va çavavadot mesela Hazreti Nuh bora Hazreti Nuh emdizanın ku her çıkasınek ihtilaf hepinci ero
گوره کلور هیه مغبر کلور هیه دبیجن اف گوره هانه گوره نوح علیه السلام کو اندزانن باوی ملت دنیاییه و هر وها مدرسه سور تیدا هیه بناو دنگ هر وها مثلا مدرسه میر عبدال تیدا هیه يعني بمدرسين خواه بعلم و عرفان خواه بتصوف خواه بناوندبون میرکی خواه نافدار بید لو مجرد جزیر او قصا دناوا عالم دا دناوا کردان دا حتی ناس کرن و تدبقینا تاوی زیده تربیه ما مسته مالات آواج بنا ویا آگاهیته ما مسته دما مرف دیرو کا ملی جزیره دیره ملی جزیره جی تهیجا گو اجی تشتكي بيضا بكم ملي جزيرة ديروكا ملي جزيرة بيجم ملا أحمد جزيرة شي أحمد جزيرة او ديستاج ملا جزيرة ملي جزيرة او باجاري ناس كمي يكون بري بيكات يعني بوتنا تاجي يكشي تناجي او جزيرة جي او جبونا برمان جي باجارة كي بيروزة يكجي واري تقول باوی مته حضرت نوح دنیا دو جارا مروف هاتیه روی دنیا جارک به حضرت آدم هاتیه دنیا جارا دنیاجی به حضرت نوح هاتیه دنیای مروف و حضرت نوح جی لوراویه یو امجی از پاجی باور کنم اد بجم او گورستان قبرستان او یه اوکی یه حضرت نوح ما مست ملی جزیره کو دیرو کو کدام نرد دیره جی مالبات کی خاندوان هاتیه باوی وکایجی ملبیه بقایجی پی علمی چیه تتکاری دستپیکا ملی جزیره چاب اوکی کریه چاب علمی کریه پرواده وکان لکر دستپیک کریه لکر بردوام کریه ما مستد کردینوز برهماته دا جی ملی هریا لورا دا جی هبولی امدخازن یک جی جناب اشته هلدن Kerem Selçuk'un Kerem Darbi. Gege Kerem em despeke da benavi mela despeke navi vi asli Ahmed'e. دلی Ev bu xwe de helbesteke xweda divana xweda navi xwe eşkera dike û ha dibêje. Ahmedun sîne siper Ahmedun sîne siper peşberî tîra felekên داودار تم ایرو دحل وردر و که اون زبین دوی مالک دا احمد دویجه از بخوا احمد ناوی من احمد دویجه و ناوی باوی ویجی محمد لیوی تشتکی عجیبه ملای جزیری به ناوی خوانه به ناس ناوی خواه ملان و به ناوی که جی که لیج دایک بویه هاتیه ناس کرن ملای جزیری ملای او کسی که عالم به زانا و معجز و یعنی اهل اجازتی و امجورات بجنه ملا هر و جزیر ناوی جزیره بوتانه او ایجی نسبه اویه بویه ملای جزیری جارا یکم لجم باوی خواه لجم ملا محمد دست به خواندن دیگه یعنی جورجی امفین دکن کو ملای جزیری ده مالباته که مال ملادا حاتیه دنیای حتی ده هنک دست خدیم دیوان ملای جزیری ده تمت آوان ده درباست ده کو ملای جزیری جزیره جمالباتا انساریانه اوجی ام دزانن که مالباتا انساریان لجزیره بوتان مالباتا که بناو دنگه گله که بربلاون او ملای جزیری دماغ جنباب خواجه ملا محمد دست بخاندنه دیگه پیشترا تی دیاربکر یعنی آمدین ده مدرسین آمده ده خونه هر وها جور ده چه مدرسین حکاری یعنی جولمرگی لور ده خونه پشتراجی دچه آمیدی و که امدزان ایرو ده هریم بهتین اندایه دکره باشور کردستان عراقی لوه داره دخونه هر وها واجاراجی به مدرسه خواه به نافو دنگه پشترا بردگره توی دیار بکرین لدیار بکر لگوندر سترابا سیب بناوی
Strabas gundeki Diyarbakır bejine heye ve derin melata heye je melata icazetname ya xwe digre û dest bi melatiyê ke di çavkaniyan da derbas dibe ku cara yekem li gundê Sırba ku ew gunda ji girêdayî bi Diyarbekirê vaye li wê derê dest bi melatiyê dike. Piştre ji wir radiben diçe heskêfên wekem dizanin heskêre jî Türkiye dibêjin Hasan. Hasan keyf heskêfên li wê derê ev der ji ciyekî navenda mîrektiyan e û bi navê mîrektiya em dibêjin mîrektiya Hasan Keyfê hatiye bi nav kirin. Mîre heskêfên Melay Cizîrî vexwandî dike dibêje kerem ke were li heskêfê hin melatiyê bike her wiha hin jî seydatiyê bike belkî meselek heye li ser wî dikarin biaxivin piştî Aha hîdî em biçin. kerem ki belî Em hîdî biçin ew anam ji kereman xwe re behsa perwerdeya wî. belî û her wiha yani tabi perwarda xwe em dibînin ku gava li dîwana wî mêze dikin em dîwana wî fêm dikin ku Melay Cizîrî perwerdeyeke baş dikiye. Lewre em dibînin ku Melay Cizîrî bi sporê îynê dînî ye. Bi sporê îynê tesewwufê ye. Bi sporê îynê felsefê ye. Her wiha îynê tarîxê. Her wiha îynê astronomiyê. Her wiha îynê metafîzîkê û fîzîkê em dibînin hakîqeten mela di van waran da zêdetir bi spor e. Mamoste te bahsa gul bavê Melê Cizîrê Merhamedê Cizîrê Melê Cizîrê bavê ku jî mele biye malbata wî ku jî mele biye malbatekî xande bûne o ev ku dîroka ku mere dêre dibêje perwerda û xwe 32 sal pey elmê çûye. Ew 32 sal wisa ew bitaye. Yani de çavkaniyan da derbas dibe ku 32 deva sal icazetname girtiyen amrê wî 32 sal biye. Wata ji Seydayê Melek Taha icazetname xwe digre amrê wî 32 sal e. Wekek hûn jî dizanin di medreseyên Kurdan da kekî kenan 12 ilim têne xwendin. Ji wan 12 ilmana herî mesela bêne zû tu bixwînî li navbera 10-12 salan da anca dikarî xilas bikî. Eğer tahabekî zêde serda bi hûrgûnî biçî ew dibe 15 sal cî. Em bêjin mesela Melay Cizîrî di 10-12 saliya xwe de gel ku dest bi medreseyê kiribe di 32 saliya xwe de wergirtina wî ya îcazetê jî tiştekî normal e. Lê ev nîşaneyekî aha deme ku Melay Cizîrê heta hanî ku 12 ilim neqedandiye û dev ji xwendina medreseyê bernedaye lewra belkî dibe bu 32 sal ew xwesa dirêj biriye. Yek jî mamoste meriv dikare tiştekî wiha jî bêje 32 sal pey elmê çûye îro dibêje pozitif eğitim yekî manevî eğitim. Her du jî ew dem hez daye. Elbet. Yani Yani em bijin manevi eğitim tenê na hem manevi hem pozitif eğitim hez daye. yani hem ilmin dini hem de ilmin fenni diye. Yani lazım en yani dubare bibêjin em dema bahsa medreseyê Kurdan dikin yani ne ku di medreseyên Kurdan da weke îro tenê ilmê alet têne xwendin yani serf û nehw tê xwendinê ew nine. Digel ilmê alet ilmên esasî jî ilmên fennî jî têne xwendin ku em dibînin ku Melay Cizîrî jî xwendiye lewra mesela xebera Melay Cizîrî ji Hellacê Mensûr heye. Mesela ji Mevlana heye. Mesela em bêjin
gelek alimin binavu deng der rojalata navin da her vaha da Avrupa'yı da خبره وی جوان هي مثلا ام قبا بحثا هلبس داوي بكن ام دبينن كوم ملاي جزيري خواد اصلا شاعرين فارس و عثمانيان دا دبينن مثلا حتى لما بحثا امني حافظ شیرازی تکرن یعنی ده هلبس دیوان امی بلکی وقت و هبه امی بحثا وان هلبس نش بکن دبیجه حافظ شیرازی از بقاسی وی خورتم دبرکو از وی خورتر بمش ما مستعجي تركيا دار راس هاتم ما مستعد بذكر اجي برسكي هات حاشمه اللي باشتا برسم ما مستعد جبونا ملاي جزيرة وهذا بيجي وقالكي عالمي ما يكردا قالكي ديواني وانا هنا ديوانا ملاي جزيرة ديوانا يكمينه بنابا كردا وهركز وصاد بينه ملاي جزيرة هلبستي ويكا وصاخوش كو معرف هلبستي ويكا ويتكا معرف لهمبري هلبستي ويكا معرف شو باش ودبه طريق واش معرف نزانا كيجاني بفويلان طريق هلبستي ويكا واش معرف ودبيجن شيغي هلبستوانا بله وقالكي ما مستقلكي عالم جي وهذا دبيجن ولا نحد ما ام بجيجن ملاي جزيرة ارمانجا ما اوه و امني زيوي به ما مست اف ملاي جزيرة افقصا نادن افقصا سركفتي چی وکا کری یعنی تیبتی وکا چیه تدکاری بکا جمعه رب برپره شتیرو بکی yani Melay Ciziri براستين دقل علم edebiyatın her vakit şiir kişi hatiye kabul kırın. Yani şiir ne kıldı manaya emrivejin şiir tarikat eden. Şiir devrede manaya insanın alem. aldım. Mesela insanın zana. Mesela bir zaman Said Nursi برهمك خدا کو بادلی نویسندیه دبی مفصل تاریخچه حیاتم Evet. دوردن لما بحثا ملای جزیری دیکن دبیجن ملای جزیری da asla Mevlana Celaleddin Rumi o da asla melacami daye. O vahad beje Mevlana Celaleddin Rumi Mela Ahmed Ciziri melacami de makam meşrebi aşkı da de makam meşrebi aşkı da yek. Yani her çıkaz İran'da bejen Mevlana Celaleddin Rumi mesneviyaha gelek navdar biye de dünyayı da te nas kırın ne eğer kudiye melay ciziri heba anji emde bejen bu zamanaki dini binivisan daban bi ihtimal ki mezin şöhretavi u nas kırınavi an dıkası Mevlana var anji Mevlana zeydetir baba em duy bavariyeden Namuste برنامه کی اول دا متشته کی وها گفته بود مگو دیروک ادبیات پردی وقتی خزینه کی وشارتیه دما لیکونیلر لسر دخابتن هیدی او خزینه درتی و گلکی خزینه کردانه نه گلکی مزنه کردانه نه او هیدی درتینه مالوسته Kerem ki teçhide bota. Her vaha keki kenanları mesela dikare bibine divana Melay Ciziri da Melay Ciziri pişti Muhyiddin Arabi duvarı aşkı da ve kesi düyem dibine. Mesela afan aşk. Dihab aşk. Yek tüykaji tkarici hep. elbet. Kemaşevane meji bu tam tembekin. Emji tam tembekin. Mesela Tam tembekin. Melay Ciziri debileceğim de aşkı Afan az de aşkı Şeyh Sanine Şeyh evvel kiye Muhyiddin Arabiye Şeyh Sani kiye Melay Ciziri bece ezm بدل بحري ومعانينا
da aşkı Şeyh Sani me bedel bahre u meani me. Yani eğer görüm Ustad-ı aşkı Seyyid-i aşkı Muhyiddin Arabi ku em dizanin ki yekî damezinlerin fikr baweriya vahdetul vücudiye em kabul bikin Şeyh duyemci kesi duyemci melayı ciziriye tabi dövür de dü cera aşkane çağı ve persim yek aşka mecazin Mecaz. yek şey aşka ilahi yani endikare mesela evhamin akbedin aşka mecazin emdizanın mesela dönemu zine Ahmed-i Khani'dan dü cera aşkane yek aşka tacbir stil yek şey aşka mem-u zine emdizanın تاجدین ستی خودگیرن هر دزوجن عشقا وان دبا عشقا مجازی عشقا دنیاوی لیکن عشقا ممی و عشقا زینی عشقا الهیه ارمان جوان خواه گیهاندنا خوده لورا او دا اصل خودا عاشق خودینه یعنی معشوق وان خادر yani ne keseke faniye keseke hatiye hulukandın ev nine icar melayici aşka melayici zirici aşka ke ilahiye ne ko aşka ke mecazi belki demek bu despeke de aşka mecazi peraçide ben lev emdizanın ko aşka mecazi ve ke teraya ke bu merv je derbaspe xabgine Asta aşka ilahi her o amelay cizirici ve aşka ilahi de geleke navdar bir gerek spor bir. Mamoste te başa aşkı kir o te bu aşk dücürü. Belim. Yek aşka mecazi yek şey aşka ilahi. Aşka ilahi em de pırtı ki melay ciziri da dibinin. De helbesti yukarıda dibinin. O emi hidi ji aşka yukarı mecazi işte halde. Mamoste em pişi bir persafa person paşiyem der. Bası uğradır ko hevde ko tamam beke. Mamoste o geleki mrov helbestani lisiye. O mehecacı go melay ciziri şahı helbestvanaya. O helbesti yukaji o geleki hünermen strani yuka helbesti yuka xistine strang şkara gotine. O da edebiyata kurdi da jî yani morafe serfa li xistiye. O ev taybetiya cudehiya او که برهم ملی جزیره هلبستی و که چیه یعنی او نوارو که دا چی گوتیه که اوسا ملت دخونه اوسا جی حزد که بویه پیوی سترانا کلاما بویه یه دنگ بیجا کرم که ما مفته Ki kenan jbogum merv dersi ve pırsatı beden lazım merv yani dine bir akayım Divana Melay Cizirin ne de asla edebiyata Kurdida da asla edebiyata dünyayı da de derece yeken da berhemeke klasik hatiye kabul kırın. Peki ممسك قريب كا مينات كي بدي مينات كي Delim bak. Peki jiboku merv böylece berhemeke klasike lazım da gel o çıtıştan mahavine. Çi şertu merc hemen ku merve karbe bece ev berhema hani berhemeke derece yeken de klasike yek. Avtıştek bu de peyami ku de ev peyamin gerduni ben navne tevi ben. Yani mesela emrivejin bahsa ilmi dini dike. Her ve bahsa edebiyat dike. Bahsa tasavvuf dike. Bahsa irfaniye dike. Bahsa astronomi dike. Bahsa metafizik dike. Van tıştana Melay Ciziri divana uydasına divaneke klasik yakşi Pırtuk ev pırtuğe kum davet tudkhuni u dqadini eğer gujtara bebeje kerem akhara cara duyen bukhune cara seyem bukhune ve deme ev da pırtuğe klasik yani mesela ama her car gava divana Melay Ciziri dkhunun
em wateyin maneyin cur be cur cehev cuda cev derdixinin. İşte tişta ku melay divana melay cizî kiriye klasik û her demage Portugîge pîroz daniyet peşya me ev xalane belki merve dikar ne gibi daha derece bir Halid'in hiç bilmeyecek. Ben mamoste meleği ciziri به ناوی خواه به برهنه خواه به هلبستوانی هلبستی خواه دنیای دا نادره اون نویسکار ام بیجن هلبستوان و ام بیجن فیلوزوف ام بیجن مروفیز دانیال و ام کارم بهادرش کن و یه اروپایی یه آناتولی و درباره ملی جزیره دا چیر بیجه در حق دیوان او kadar çet bejin em bejin euro nivîskarek ki Müslüman derbarê melê cizîrê da tiştekî bêje cudaye yê Avrupayî bêje û yekî Fransız yekî Alman yekî İsviçre o jî tiştekî herî cudaye tiştekî ha û heye ha mînak hene tu yek du anekdot tu ji me ra parve bikî mamosteyê min. Malav ava. Gegeken melay cizîrin وکه موزید زانم ده هلبستین خودم جوخارا به پرانی ده هل مخلص بکار آینه یعنی ev kevne şopiye ke edebiyata klasik ku şair velvan navin khoyim rastaqinda jukhara mexlesa mekatinin melay cizirici mexlesa mela meli u mexlesa nişani bekar aniye jiboku çima mexlesa mela bekar aniye emdizanın ku mela te maneya kesin alem kesin zana kesin ravşenbir jiboku melay ciziri jimera veje ez keseke alemim zanan ravşenbirin Ebedi. melav karanili mexlesa duyenjim mexlesa nişaniye leser bikar anna mexlesa nişani hene gote hene kes bejin ciber kubuye hedefa tirin aşkı loma jera gotine nişani hene danji gotine لسر صورت یاراوی نشانه که هدیه جبوی گوتنه نشانه گل گوته گوتن دنه جانم ایجاد اماره بر سر درس با پرسا جناب ته Kerem Kemal'imiz. گلو که روج آواییان کسی که بحثا ملای جزیری کریه Beli. ادیده که آلمان بناو دنگ بناو گوته Ve herkes bir kol. herkes şunat کرده سال 1835 نجی مریه دوردان او بحثا نشانی دکن کس شاعرک به ناو مخلصا نشانی بحثا وی دکن سپورن ادبیاتا کردیم دبیجن او نشانیا ملای جزیریه yani mesela işte geleke mühime de setsala nozdandan melay ciziri dengi xwe navu dengi xwe bigijine Avrupa'yı bigijine Almanya'yı le lazım em yani hiçbir bejim bra temaşevaneme galat fem nekin hene kes de bejin ev nişani ku göte bahs kiriye melay cizirinin debeko kese giden ve şaire giden ve anji nizami gencevi ve yani bedavsa ku bebeje nizami gotiye nişani le kanaatamın evekum rast göte bahsa melay ciziri ki de divana uya benave divana rojelat u roj ava da bahsa nişani gudike ev nişaniye melay ciziriye. Malakta ama mamuste demate akıfyayı gelekli peyam cihatımın men ve aredacı le peyama herya bajari İstanbul Tekirdağ, İzmir, o Ankara, Van, geleki ye Türkiye, ola Ali, Rahti, Erbil'i,
لزاخوه لوان دراجي پیام جمعه هاتنه سلاوی وانا هی شو جمن وجدارا سرکپتن جبونا مدخازن ماموسته هەماشێوانێکی ناوی فەرید ئایدنە فەرید ئایدن پرسێکی دەبێژێ دکاری بپەرسیژ مامۆستە دەبێژێ فیکریا تحقیق دە ئیران و یە مەلەی جزیری هەیە شتێکا هەیە ڕاستە ویا کۆتو تشتێکی بویارێکی ئانێکتۆتێکی تشتێکە دکاری ژمێرە بکورتاسیژی بێژی مامۆستە برا هەماشێوانە مێژی پرسکریە برا پرساویکای البته می برسلا پرسا تێکی فەرید بدن ji bo vî pirsavê em spasiyê xwe nîşanî wî didin wekî ku em dizanin di dîwana melayê cizîrê de müşaere hene müşaere çi tişt e müşaere ew tiştek ku du şair didin berhev yani ew gotina xwe dibêje disekine ê hemberî gotina xwe dibêje cadin ew disekin ê hemberî gotina xwe degata klasîk de müşaeret tê gotin her wiha em dibînin ku di navbera melayê cizîrî û di navbera feqiyê Teyran da müşaerekê heye li ser sêmalkan hatiye nivîsîn û ev jî ji bo me dilekê herî mühîm e melayê cizîrî û feqiyê Teyran di heman demê de jiyan e û hevalê hev bûne dostê hev bûne feqiyê Teyran ji navçeya Miksî radibe diçe cizîra Botan مامۆستە گرێدای وانەیە îro girêda yani wê wextê girêdayê Colemêrgê vabûm îro yek ji navçeyên bajarê Wanê ye di wê derê ew melayê cizîrî di medrese sor ve hewdin dibînin bi hev re sohbet dikin halê hev dipirsin rojî şevan bi hev re derbas dikin ew jî bi me de xuya kirin ku belê melayê cizîrî û feqiyê Teyran di heman demê de jiyan e hewdin dîtire hatine cemmev heta di hinek çavkaniyana derbas dibe ku dibêje feqiyê Teyran ji melayê cizîrî dersî girtiye lê ez nêm eva gotin hanê dire ku ne rast e feqiyê Teyran ji melayê cizîrî dibe ku ders negirtibe مامۆستە ماڵا te ava مامۆستە te behsa eşqê kir û te got du cûr eşq hene yek eşqa mecazî û yek jî eşqa îlahî derbarê meleyê cizîrê da jî van gotina heye dibê di çavkaniya da dibêjin meleyê cizîrê û dilê wî ka ketiye keçekî li Awkê li Cîzîrê firgin bûye pişra çûye li Elhê yani îro Hesenkêf em bêjin girêdayê Elhê li wira jî dîsa jî dilê xwe yekî û dibêje ji bona vana jî nezewiciye eva çavkanî van çavkatine durustin ya nedurustin tiştekî wa heye tinene wekû hebe jî tiştekî zaf normal e mirov e yani xort e cîwan e elbette kekêkenin tabii di derbarê weliyan da di derbarê aliman da di derbarê zanayan da gelek menqibe hatine gotin her wiha di derbarê melayê cizîrî da û di derbarê eşqawiya mecazî da û zewaca wî da jî hinek menqibe hatine gotin ev menqibean jî en efsane dibe ku rast be jî dibe ku ne rast be jî mesela dibêjin melayê cizîrî gava ji meletaha îcazetnama xwe digre çil gundê Sirba dest bi melatiyê dike mîrê heskêfê wî vexwendê dike heskêfê dibêje ware li heskêfê hem melatiyê bike û her wiha him jî seydatiyê bike dibêjin dibêjin melayê cizîrî tere wê derê keçek mîrê heskêfê bi navê Selmayê hevkiye dibêje melayê cizîrî dibe aşiqê Selmayê ev xeber di nava millet de belav dibe û her wiha diçe guhê mîr jî mîr gazî çend û spiyan dike
dibêje herin ji melara bêjin ne lazim e ev gotegot akasa nava milleta belav bibin. Dibêje birawarê ez ê keçê xwe bitibîm. Rûsibê diçine ji melara meselê dibêjin, mela diçe huzura dîwana mîr, mîr jê ra dibêje, melayê Cizîrê dibêje madem qisayê salekî muhletê bide min ez ê biçime Şamê, Bexdayê û Musilê bixebitim. Em dibêjin qelin, wî dibêjine qelin, Belê. qelinê wî xwe ezenc bikin. O çocukların hep ye. Erê her wiha ez diyariyeke bêhempa jî Selmayê re bigirim warê nem bizewçim. Divê baş e. Melayê Cizîrê ra bi salekî diçe digere li Şamê, li Bexdayê, li Musilê her wiha li gelek cihan digere sala wî temam dibe tê. Tê mîr jê ra dibêje katê çi kir? Ji mîr ra dibêje wallahi ez ew qasa geriyam lê min diyariyeke layıqî Selmayê hebe Evet. netit. Diğer Selmayê ra naxwaze bi zewce. Yani ji zewaca bi Selmayê ra hoşman dibe. Eva jî dibe sedem ku mîrê heskêfê hêrs bibe hêrsa were ji melayê Cizîrê ra bi melayê Cizîrê ra bixeyde her wiha pêra dixeyde melayê Cizîrê dubare ve digere Diyarbekirê. Tabii hin bira temaşen varê nevyanê ji baş bizanibin Selman di edebiyata klasîk de weke metaforekê, weke simgeyekê, weke îngeyekî ji tê bi kar anîn. Yani dibe ku çîrokeke bi vî rengî hebe Selma keçekê navê Selmayê hebe jî dibe ku tu neveşî. Ew îşê edebiyatê ye. Evet. İcar derbarê wê de gotegotek dinêce menkıbeyeke dinêce dibêje gava tê Diyarbekirê ji Diyarbekirê Mîr İmadeddîn Mîrê Cizîrê melayê Cizîrê vexwendî dike Cizîrê. Melayê Cizîrê diçe di medresa sor da ders bi dayîna destayîna feqiyan dike. Dibêje hinek rojan diçe nav goristana Cizîrê ki goristana Cizîrê li ber pêşberî koşka Mîrê dibêje li wê derê xwişkeke Mîr bi navê çiga Biskesk gorîne Stiya Biskesk bi navê Stiya Biskesk xwişkeke Mîr hebe. Stî derdikeve ber pencerê melayê Cizîrê stiyê nêze dike helbestê xwe dinivîsîne û heta dibêjin ji eşka stiyê dibe bedena melayê Cizîrê ew qasa germ dibe dişewite dibêjin ew kevirê ku an jî ew berê ku pala xwe dayê zehf dibêje germ dibe dema melayê Cizîrê ji we radibe diçe jinên mîrên Cizîrê hinek dibêjin pîrekî mîrê Cizîrê hebe dibe nonê xwe li wê derê dipêjînin. Îjar dibêjin her wiha Mîr İmadeddîn jî bi vî eşka melayê Cizîrê de hese biçekî hêrs dibe. Hêrs dibe ji melayê Cizîrê dibêje Cizîrê derkeve biçe. Melayê Cizîrê jî Cizîrê derkeve cara dicem tê Diyarbekirê. O dibêje qet sal jî dişî Belê. sürgünê. Belê. Li Diyarbekirê dimîne heta helbestek melayê Cizîrê heye yani dibe sebebê gotina vê helbestê jî ev eşka hane ye dibe rojekî ji rojên eydî biye eyd biye. û mesela roja eydê em çi dikin? Em diçin akrabayê xwe dibînin, dostê xwe dibînin, heskiyê xwe dibînin. Bu projek. Dixwin avê dixwin cejna wan pîroz dikin. Di rojekî wisa de melayê Cizîrê diçe ber şetê Cizîrê me ava Dicleyê li wê derê ew helbesta xwe ya bi navên Eydê û her kes ji dîdara te li pîroze beîd afan Eydê û her kes ji dîdara te li pîroze eyd
از تنه محروم دیدارم به صد منزل بعید دبیجه وی هلبسته جبونا ستیه دنویسینه و دخان داره قامش اکیم قامش یه هر دو آلیمی دگرین و داویجه آوا دیجرایه به همان دنه دا نیر جزیر خوشکافه ستیا بسکسا دبیجه هر جمره جا آوا دیجلای پیچه که آو بینواری از آوی بخون ستیز ام دبیجه ساتل الباخه دگره دیچه بر آوا جزیره گابا الباخه آوی داده که میزه ده که قامشه کی چه ستیلاوی در بخینه داویجه جار دو سه هر جاره او قامشات تیل که ستیلاوی نیجی لبر پنجره لدیمن تماشا کن گازی که خوش خود که بنیاد کاوش منا بینوارن ده میرن میر زانایه عقلمندن میر گابا قامش دبه تره حال مزد که هر دو آلیوی درتینه نخماندینه وان آلیان و بکه مزد کاغذ کجی درد کرده ده کاغذ گاوا درد کنه işte ایده اون دسپیر که هلبسته هانی مزد که هلبسته نویسندیه ملای جزیری دی گازی ملای جزیری دی که ده بیجه برا ملا کرن که وره از که چه خوشگاه خبه دمته لگور روایتان ملای جزیری جبو خبگین عشق الهی ویدا خازش دیسان قبول نکه او با عشق حقیقی را کار خواه به وای بردوام دکن ما مسته دوی عشق مجازی جو وصابه براستی به البته یاری مرف گو عشقا و پشتاقه بده گو مرف جبونا الهی خود مرف پشتاقه مثلا حقیقتا عشقاوی یعنی بخوام کسی که زیده باوره دلی دبیجن از پیر عشقانه هر وها از میر شعرانه هلبسته مثلا دبیجن ده اقلیم سخن میرم ده شعره دا جهانگیرم یعنی ادی دبیجن از هیچ چیه مامور یعنی ده دنیای دا ده عالم ادبیات دا ده عالم ویجه دا از میرم از آغام از پاشام از سلطانم از زانامه فخصا دخواه ملای جزیری باوره و taybettiye ki Melav Ciziri sen şey var. Kenan Melav Ciziri şahar patronajı. Yani yeken kesekun ve ben destladariya Kurdaki de divanek nirisan diye. Yani döve ve ez kazım çi bejim, ez kazım yani bejim. Yani mesela bejim endema devleta Osmaniyan mezedikin em dibinin Sultanın Osmaniyan gelek piştmeriya şaharan kılne wan şaharan yi divanı xanidi sandane u diyari padişahı fakirne her va mir Xan Şerefçi destlatariya mirektiya cizire kiriyen u piştmeriya melay ciziri kiriyen ملای جزیری دیوان آخه نویسیه دواره آبوریه دا دواره مقام دا دواره هر تشتی دا جزیری دا بیا آلیکار او ملای جزیری جی به رنگی دیوان آخه کرد دیاری ادبیات کردی کریه که ایرو ام کرد تواهی دنیای دا به دیوان سربلندن مثلا وکن نیشانن دنافدر مگواتی و میر عماد دین اون دنافدر ملای جزیری دا جی مشاعره هاتیه گوتن چوا دنافدر فقیه تیران و ملای جزیری هاتیه گوتنی
de navbera Mir İmadeddin û de navbera Melay Cizîrî de hatiye gotin Melay Cizîrî Mir İmadeddin ew ji xwe re Melay Cizîrî ji xwe re wek ustad qebûl kiriye. Mesela wiha dibêje destê malka xwe de di mişareyê de ji husnê rewneqek dayê ku Şêr Ehmed ne ustad e. Şêr Ehmed ne ustad e. Yani dibêje Melay Yani Cizîrî şiirme dinle. Melay Cizîrî seydayê min e. Alemê min e. Her wiha Melay jî li hember vî pêşwaziyê ji mir re wiha dibêje ji mir û begler û cîran xulamê mir İmadeddînim. Yani ew dibêje mir dibêje tu seydayê min e Ücret falan. ew dibêje ez xulamê te mesela ka bêze bikin di zimanê Kurdî çika zimanekî şîrîn e Hobe. başlık ne olsa ya. Evet. Mesela kesek ne Melay Cizîrî ji ew ra dibêje ji Mir İmadeddin ra dibêje ez xulamê te me. Mamoste mir wekî ew rojkomerî ku şîrove bike li heramekî, li bajarekî û di bajar, sê bajar û meznê wende ra. Meznê wira ye. Belê. O meznê wira ye. Mamoste gelekî peyam ji me re hat ez ê bi sereke bi sêhat nav jî celecim çend heb xandekarê te ji te re selam. Aleykümselam. Selam. Vala Dera selavê wana hene. Em nav bêjin li Erbilê, li Daxokê silav hene ji me re. Aleykümselam. Ji Çor Hem sıkâve xwacmaran beşin. hene. Ji me re nivîsine gotin em ser ekranê ana we temaşe dikin serkeftin jwara dixwazin. Vala van hazır Bernamewe bernamekî gelekî xweş e. Ji bo navika jî me de evcî bînin. Em dibêjin her hebin û her hebin. û ez nav bi du sê heb nav bêjim paşê ev em berdevam bikin bernama xwe. Li Çorluê Giyas Yıldız, Yavuz Eren, Celal Kakız, Safter Kakız, Nesim Erdoğan, em werin vî bi bajarê dinêna Kenan Korkmaz, an li Mûşê Sinan Eren û gelekî nav hene Ferit Aydın, li Stenbolê Rıfat Yalçın, Cemal Yalçın û gelekî mirov hene û bi serekê jî ez dibêjim li İzmirê jî Nesim Erdoğan dibêjin em bi malbata xwe ve temaşe dikin min vî Bravo. Fırnat yapayacak. Temaşevan imarımızın. û gelekî nav hene temaşevanê hêja Sûra me nehêrin û nav zafin mecbûna wika hinekî qism mexan di vî mijarê de jî me biborînin. Mamoste bernama me jî 12 Kurdema ye. 12 deqema ye. Baş. Em di nava vî 12 defê de me behsa Melê Cizîrî kir û li vir me behsa Melê Cizîrî kir li bajara wika kir me malbata wika kir li vir da jî li Nîgara Kurdistanê da jî ok hene eşîr hene. Ev kîjar eşîr e li wira jî eşîrê mezin hene eva jî girêdayê kîjan e eşîrî bûye mamoste. Melay Cizîrî li Cizîra Botan hatiye dünya her wiha Botan çawa navê herêmekî be her wiha navê eşîreke mezin bi navû dengê jî û Melay Cizîrî ji eşîra Botan e. Bana jî millet Bizar eşîra Botan e. millet Kurdistan diyece ez botîne. Belê. Ew eşîre. Belê. Yani em bêjin em birêka aha bêjin bira temaşevanê me jî agahiyî bin botî botan wek yek he. Botan navê herêniyen. Botî yani ew iya bu di dawiyê de heye tîpa iyi bu dawiyê de ew iya nispetê ye. Yani ez ji botiyanım. Kavater bu botî tu dibêjî ez ji botiyanım. Mamoste di edebiyata Kurdî de jî di rêzimanê de bohtî ku peyvtê berê ew her dike. Ew hedin kevdeke nazike dikeve rast e. Di Türkî de jî te got iya kumû Belê.
Türkiye'de dibêjin dil bilgisiya Türkiye'de dibêjin sahiplik, aitlik. Belki di Kurdî de jî xwedîtî. Ehlê li were, yani xweciyê were. Mamoste bi helbestê melê cizîrê çend hebin, yani em bêjin di warê eşqê da, di warê fenê da, di warê eşqa ilahiyê da, ha cur curun, çawanı. Mamoste. Tevîka Wana melay cizîr işte ev bir persona he yeci ko demo me jendike ku tsazi jmerat kari jmele ciziri Tavaya da Tavaya se şarttan tuyma vereceğiz bakın o zaman evden esteşyar baş ses çağırın. gelin Divana melay ciziri ke kenan divana ke mürettebe. Yani müretteb te çim vateyi te çim maneyi te ve maneyi kum لگور الف بی عربی الف حتی حرف یین بقافیه اگر بود دیوانه کی دا هلبست توای حرفان وگه قافیه هاتله نویسین و مثلا بینی تدا غزل هبن قصیده هبن ترجیع بند هبن ترکیبی بند هبن مثنوی هبن و gelek jureyim edebiyatı deneyeceğim. Em jwanara dibêjin ev divana hani divane ke mürettebe. Di tevahiya jureyan da divana melay ciziri da kem zede 114 helbest hener. Ew her helbestek wî hakikaten meydan dixwaze. Yani ew xasa bi cesaret nivîsan diye mesela gele u malikek wî heye beytek wî heye di nava gelê Kurdan da Kurdan ji ber kiriye wekî em dizanin ku di edebiyata Farsî da Hafız-ı Şirazî evveli lütke herî mezine Melay Cizîrî mesela di helbeste xwe da wiha dibêje ger lü'lü'e mensûr ji nezmê tu dixwazî were şîrê melê bin te bi Şîrazî çi hacet. Dibêje ew gelê ew kesên ku ji edebiyatê ji xwendina şîrê hez dikin ji bo ku min tamê ji helbestê bidin şîrê bidin ne lazim e wî ji vir derkin ta biçine Şîrazê û Hafizê Şîrazî bixwînin û guhdarî bikin. Ez bi qasî Şîrazî xweşik helbestan dinivîsînim dibe ku ji Şîrazî xweşiktir jî helbestan binivîsînim. Mesela hinek helbestê nû keke kenan weke dar bi mesel jî bûne. Mesela dibêje em dibêjin weke gotinê pêşiyan dibêje min umrê Nuhî nîne min umrê Nuhî nîne were sakî bi lez xweş. Yani dixwaze di Cizîra Botan û kesê nav edebiyat nas da mesela gavatül benda kesekî bî û ew kesa serê xwe bi naz bixîne ney. Ew gotinê pê gotinek. Min umrê Nuhî nîne were sakî bi lez xweş. Yani dibêje edîb tehetanî kengî serê xwe bi naz bixînin û tu çavê min li rêya xwe bêhêlî. Ma Nuh aleyhisselam nesil û pênce sal emir kiriye. Ma tu hêvî dikî nesil û pênce sal emir bikin ku tu nayê. Ka were derkê ez subeyî ketim birim. Ji bo wî dibêje were ba min. û her wiha çend daxîne man? Baş, 4 dakika. Ez em wekî bêjim em ê helbestekî bixwînin. Şerha dîwana Melay Cizîrî gelek caran hatiye kirin. Destpêkê de bi zimanê Farsî hatiye kirin, paşê bi zimanê Erebî, her wiha bi zimanê Kurdî jî hatiye kirin. Heta li vê gavê kêm zêde dîwana wî 24 kesan şerh kiriye. Ew jî ya ji bo me şanaziye serbilindiye û yek dîwanekê ku
24 عالم و زانا رابن او بکن شرح دیوانه کی بکن و اگر مونت بیجند دمام گلک هندک مام Kerem ki mamos از هلدستك بخيمم ki bu fune برنامجی دیدی بقدر برنامجی برداویته. از هلدستا بناو شو شنگ بخونم Evet Kerem ki mamos گل شنگی زهر رنگی دل جمن بر دل جمن آورن هیبت بلنگی دل جمن بر دل جمن والشقالی مسک خالی دل دروی گردن شمالی جبهتا بسکان سمالي دل جمن بر دل جمن زلف خالان نون دالان وان جمن بر دل بتالان دو شير قوس هلالان دل جمن بر دل جمن بن ندير ذو عبير خمرين جيس وحرير سينك آمان جتير دل جمن بر دل جمن سر شيرين نازنين كشتمن ناكب يقين و بچنگالا ابینه دل جمن بر دل جمن قد نطابان باغرابان ابلقون جهد شبابان دامه در پنجه و کلابان دل جمن بر دل جمن خوش خرانه از غلانه نازک شیرین کلامه توتیا ایوان مقامه دل جمن بر دل جمن ماهی تابر آفی تابر دنج روژر شب نقابر خوش به چنگال او کلادر خوش به چنگال او کلادر دل جمن بر دل جمن سر و نازر سر فرازر شبه زر رمزا مجازر دامه بر چاکو چوگازر دل جمن بر دل جمن رغمية شهر ملايين أو تجلالات دايين يا أحمد دل رضاي دل جمن بر دل جمن بله mamos ساعت طرفش ساعت طرفش تعداد صعبه أنا برنامه کردینوس به باشا سیمین مجارا ملی جزیره به صحبت کی خوش تیرو تجی ایرو به داوی بود جبو ماموسته جبو آگاهی ته تب مروا پارور کر سپاسیا خوش ترا پیشکش کرد ام جوارا سپاس کرد به دستور خودی ام بیجم به ایزلا خودی 70 نینا ایرو دیسا ایواری روژا پرشمه لسر اکران وان 65 تیوی ام لهمبری وانه ام دخازن هون نه تماشا بکن امی 70 نینا دیسا جی ایرو لسر مجاره کی نو صحبت کی بکن و با آخر شوا و دناوا خیر و قشود و برکت ببوره خاطره و هیویا هیودیتنه